Nešto razmišljam koliko bi čovjek trebao da bude kreativan, a da na njega ne utiče ovakvo vrijeme. Ali pustimo sad to. Vi ste navikli da vas ekipa kreativnog stava redovno informiše o svim novitetima u našim projektima, pa tako će biti i ovaj put. Naime, osim što ćemo vas upoznati sa našim najboljim kreativcima, čija imena možete pronaći na našoj bodovnoj ljestvici, mi ćemo vas informisati i rekla bih o nekoj najzanimljivijoj vijesti, a to su nagrade. Gdje sam ono stala? A da, nagrade. Imamo 15 nagrada za naše najodgovornije i najbolje kreativce. A nagrade su 3 mobilna aparata marke Nokia, ženska i muška trenerka marke Nike i 10 poklon paketa fabrike duhana Sarajevo. To bi bilo sve za sada i još jedna mala napomena, a to je da nova kampanja ubrzo počinje. Pozovite sve vaše prijatelje i sada predstavljamo kreativce. Moje ime je Azalea Vilić, član sam kreativnog stava od februara otprilike. Inače sam student političkih nauka, Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, odsjeka za žurnalistika. Dobila sam mail jedan dan. Sasvim slučajno sam se priključila kreativnom stavu, dakle upravo ono kreativni stav me je privuklo da se registrujem i tako sam očekivala možda nekih mjesec dana da se neko javi, da bude neka vijest o nekoj kampanji kreativnoj, budući da sam se informisala o tome. I tako je najzad došao jedan poziv za jednu kreativnu kampanju, za moju prvu kreativnu kampanju. Ja sam naravno rado se odazvala tome, iako sam bila skeptična zbog same tematike koja je bila same teme kampanje. Međutim, odlučila sam se, to mi je bio izazov, odlučila sam se da pokušam. Stigao je prvi kreativni paket na moju adresu, što me jako obradovalo. Ja inače volim tako te, nazovimo poklone, nije to poklon, ali eto, jako sam se obradovala iznenadila jer je to je bilo nekako prvo iskustvo takvog tipa. I definitivno sam počela, primijetila sam da sam u svakom razgovoru svom narednom sa ljudima koji se nalaze u mojoj okolini vodila razgovore koji se tiču te kampanje. I zaista sam istraživala i naučila mnoge stvari, nalazila sam se u različitim situacijama, čisto onako, svaki razgovor nastane spontano i onda tako nevjerovatno kako ljudi mogu biti isprovocirani čisto nekim podatkom kojim vi možete dati kada je riječ recimo o svakoj pojedinoj kampanji. Do sada nisam imala nekakvih loših iskustava. U suštini su to sve zanimljive neke anegdotice, ništa specijalno sad možda da se istakne. U svakoj svojoj sredini imam nekih dosta hobija, tako gdje god da se nađem, od komšiluka pa preko fakulteta do, ne znam, hora u kojem pjevam, ja iskoristim priliku da tako malo brbljam sa ljudima o različitim stvarima i na različite teme. Uglavnom mislim da je super prilika za svakog mladog čovjeka da jednostavno pozna neke stvari o sebi, da vidi kolike su mu granice i što sve može učiniti i definitivno može biti kreativan u svakom smislu. Eto, to sam se i ja uvjerila na sopstvenom primjeru. Ja sam Kenan Hasandić, dolazim iz Visokog, inače sam student 4. godine Pravnog fakulteta u Sarajevu. Za kreativni stav i općenito o kreativnom stavu čuo sam sasvim slučajno. Naime, moj prijatelj Irham me pozvao na jedno kreativno druženje koje je bilo u Tuzli, dobro se sjećam, 16.2. I tu sam upoznao odgovorne iz kreativnog stava kao i druge kreativce koji su tu bili prisutni i naprosto me oduševili. Odmah sam znao da je to ono što trebam i što tražim i prva stvar koju sam poslije svega toga uradio bila je učlanjenje u kreativni stav. Znači član sam otprilike neka 2 mjeseca. Ovih dana aktivno učestvujem u trenutnoj aktualnoj kreativnoj kampanji. Inače po prirodi sam otvoren i komunikativan, volim upoznavati nove ljude, nove stvari, volim nove izazove i svakako sve to nosi jedno novo iskustvo, a priliku da to sebi ispunim nudim zaista kreativni stav.